o lo o iai fa te na inga I lau mawana nafi. Ia. Se ka mai ia o e lava upu. Sa eva ai le maliwa tu au pele. Sa eva ai tino il fala lava le na maliwa tu au pele. E fa mai sa o le. Ioi. Olono winga la e fōlinga mai foi lele o tanga tasi a Marie. E wa nana mai tau antu foi lele fa pea. Ole fa mtalanga mua Marie. Lango ai ia le moli mau o le sunga ia se. Ai sa ule moli mau no na lua le wafa nga ina le mtanga alwenga lelo. Ma kwa ke uma Marie. Ia na foi lan toi tu ifisilia tu lan son nafi. Toi sui foi la i fa mai. E se uma me yanga ia moli mau ia nga I leo. Ia o ngole sa fa ola sa ongo fa mtalanga na tau fa fefe o ia pe ya. Pa mai langa le sa pressure ia leo. Ia. Ayo o ngi Colosia Richard Martins. Cecilia Kuyai, just tell us about the pressure that they put on you to change your statement. Ia. Ani ka mai ya mako. Ola le fa malosi le fa malosi kwai o e inga ia sui lau fa mtalanga. Fa mai. Ya mari kusa lau fa makalanga le sa fa ya salale ma elia. Sa au tau yai o tele I yai le no fuanga na o ti tu au malpolea. All they do was just recording. Makwang. Ani pawa fa kula ye fa ya ya kala emergency. Nga pressure la o leo. Nga kusia leo fa makalanga ila lo fa mai le ai. Pawa le me leo nga fa yo record la fa makalanga lo ka fa ko kele I yai o ile polea. E mantua foi o Elena admit ya Catherine na wa Cecilia tia Catherine na nafi sui a koa ya lang fa makalanga so o ngela le foi nga koe pressure ko nga foi ko Cecilia ko emergency Richard Martins fa mai ile I o ile I pressure inga ia leo fa mai o le Cecilia nga maka Cecilia Martins o le nga fa ya lisi nga pressure o Elia masalali ia fa ya o sui lo fa makalanga Efe mai Maria nge ya Richard. Lea ele pressure we leo pawa me leo nga fai ngal fa ngal kusi la lo fa mkalang la fa mtalang. Mo fai leo kele iai o kele lo se fa la kele iai o men ku. Ya, atonu e se mafuanga. Ia. Ko fai ya Richard. E so angole ngo ya penia mina mamia. Ia lo uncle. Nesa leo olo father's brother. Fa mai le ya Marie ai. Ole first cousins. Tau songa manu tama. First cousins. Se leo. Yes. You tell Lisa nga pressure o elo cousin leo kama ina ia fai leo. Sa o kele ia o. Fa mai ya Marie le ai. Ele se pressure. Eve ko fa ya ku emergency ya o lesa ya I lalo se makwa malo si alfa malo singa o suilo fam kala FMI kala Marie le ai ya ko fa ya ku emergency o lesa pressure leo FMI lo Marie sa o le mele wa tupu li lo maya o le pe wa tu fo ele malo si atu le fisili ona famile yoi I le tule malo si mai foi le fisili le lo ia le situ ia ona famile yoi e sa oi o le vaenga le tauanga ia ti sa fa mtala foi le o te le mai lo ia le fatinonga o le afo o le fanga solonga o le famsinonga le ai ta ilo ia sa o sila ma sa o e mai ta ile tulanga la vai o tangata e molima Ola se te mi voi le ono fai ia se suenga. I le ola manuia o le mafau o le tangata e molima. Pe a tātou wha alongo antu la to ngā mera. E se le me ku mai i le aso lea. O mai le aso lea wa e se fole me wa ngā iei. Ia masalo koe o fui sisi kimi u koe sui fu. Ola vai Maria ma losi o Marie. Tali fo ia tali sa o le ia. Ia il mātou tilo na iai. Wai o le mea leangka le whamatala na nafi tūlanga na whaia tūlanga le tala whia ngai na whaia e whipulea I ate. Na whase uma e Maria Catherine. Na whaia e Maria le sao.
ele I rapinga fo ISM, ele I whamalosia fo ISM, o le la ua manienga, consensual, o le na whai ioi, o le na whai Maria Catherine o, ele I whaisa mea whapena, ia sa tongi foi fasili Richard e il tulanga lea so pulea ele I rapinga o pulea wa sa o talana wa ele I rapinga e pulea I too low o le upeto ia ta ua e au na whamanino o le na iai ai ese foi whamtalaina o I tu a inga ngai o inga sa whatino il taimile le ta ue Marie le na whamtalanga o le fasili ako Catherine menga io e uma mea mali fa mai me o ia Marie fa mai ile ai le se me pengang kupu o le mea foi na tupu ia la ua masam le la na tai fasili Richard angi fe la le mea na tupu ele mea lia fa mai nga kupu ia o ia le na tai fasili na fora nga re-examination o le mea le tata ua ele I whamalosia o sam o fe le na lua o ia le na e sawe tu le manga faha lua o fa mai talo fa mai nga ma o fa mai sam maki o lang fi awe ma o ku e sel fale maki o ai le nga fa ye me kusai langa le ai le silo ia ai koe fala wa kulua fe silo le silo ia yo e mai ai fe mo wa I fa penal tali o lona winga la a fa yo lewa fa muta le fa wa wina fo ile le ole tu I fe silo ole mo le maule a Marie ia o lai fa ile feutana inga le al to mai tai fa sino ma I tu u mailo o le ala se kai mila ka mai ono toi mo mi se tala pe fa wa le mo le mau ile aso antai au ia pe o le ase ese le molimau Maria e fa wa unisi molimau a leo a lilu wa umana fai mai nei le saunanga le fionga tamai te famsino wa mai ale molimau Maria e leo to ye ni petili e fasiningi ai the discussion la le between councils male famasino la na fai na nei mana tuala o e fonga mua discussions na le mato te manatu o le tala no ai le fe ese inga o tali le male le ai male I ma me uma ia na fe male moni ma le a ko kiki lima I kula o fa mala wa ngafi ya male me le ko e kupula fe fe ngafi I le ko yo e fa fosei ya wa pe yo le Beina tongi atu lo ia e Catherine ia le tūlanga le statement alon ta mama lon tina. Ia matoe fai atu ia ia Fasilia Catherine le whanga solo te Fasilia Catherine I lana maule na mai anafi. Le na sui ia ilo ngal fai ako fai mai le ai mai I sa ia o ai mantua. Le aso ako angafi. O langkali male na au mai. Levelanta tu liloa tu el Defense Council le Casey Richard ia anei ia tulanga ia pela na uta ua tulanga ento Fasilia tu ai sa pressure o leo le ai sa pressure o le cousin o lota ma le ai awa me leo nga fai o le sa ta ma fai tu sila o la fa mtalanga le ai fa pena rape o sam ave mai le ai o le nga record ama tu sila lo leo la tala na fa koe o kele I o kai mi kupo le fala blave o kele I o no fuanga na tupu ai le fala blave o lang kalanga fa ya sala le ma elia usala o le ai le tulanga foi le na pe ona uta o le ala le na le wa fa muta I lo le moli maua Marie I wala uta yen facility prosecution la Korea examination wala uta yen foi facility wala foi facility le fionga tama tai famsino ai fa pe mai lo tala sa ia fa mai ai il mol mau Marie le so wa mai ele to o ese longo wing all decision making ile melia all famsino ali formua sai o fina un alo ia la ko discussions ile mol mau Marie le upu le mol mau Marie ma mea uma na tatala no ia nafi maswinga na fa ia nafi o lai lum mal famsino ngai le fa le nga ina mea na ele se ora ele ai masitala famsino nga fa le nga mol mau Marie ele ese me fa pena Malo va tanga lilo. Ya tonu e tali tutu sa lo foi le confuse. Ya male me foi le ia ma to e mi le malo le tudu. Ile tulanga foi le a tu se upu lanta mai ante. Ya tonu foi le fe mo wa. Ya le moli ma we pe ona mai ta wat. O mana yo o e pe ona fe antu ste mi uso. Ya malo si tu lo ya tu li fusili voi le peso so antu si. Ya ona va velo le yo. Ya no fola mama fo ti fa mtalanga e o lava fa mtalanga na yona matu yo le fa pe mai o langa isa va i le kemi dengu por fala bla
Ala va veranga ye lo men ko kupu I fala vela ma o mele manga fale adua nga ingu pe fa yo lang shava il nga ka mi ali. Sat e maka o kia. Mata tia le swinga le wa le fa ina tatu I fasilia ya na nei e o I lo ya defense. Le fa ko fa ya ko ya ngi ya Richard Merchant. Ya falingo ya Marie ile mea le pressure leo. Ia. O le umi nga kuli ka malo ai nga Marie. O le ana pressure o leo le fainga lo famtalanga. Pe ona e ta Yeah, Catherine, you tell Catherine that police put pressure on you to change your statement. Ioi la ia lea. Ya, yeso anko ingo ya lea fasili ai. Ola nga pressure la o leo. Ola le mena fatino le ya fa mai. Ele ai kusa ola fa matalanga le sa fa sala le mai ele sa o tawi o tele iai. Ai pa wala me leo fa ke minga ngale kusi la lo me yo ke fa ye kwai. Yeah, o kusala o na ufa mau tu mai ina o fasili ngia muli atu loai I le kolosi ia ma me ia na te fasili atu ai ia Richard Merchant. Ia o le tulanga la le nali fonga mo. Ia, ma lo fa. Awana fa leo ia le nafu. Ele fa ia le malo longa. O lo o ia fete na inga I lau mawana nafi. Ia. Se ka mai ia o lava upu. Sa eva ai le maliwa tu au pele. Sa eva ai tino il fala lava le na maliwa tu au pele. Efa mai sa o le. Ioi. Ia. Ese kusa ese nga le ai o le nga fai leo ele ai le. Ai o mai I re-examination ai fai ai na foi sa o le nga ia. Ole tulanga confused na ian ni. Ai ole tulanga la na le manino. Yeah. Discussion is a fight between councils. Ia male fionga ile famsino. Ia ole tulanga ian mon mawa Marie. Ilo na fali ya ngaina. Ilo mon famsino nga ele ai se tulanga fa pena wa yai. Nge ke walo se si papia. Ia la le fali ya ngan mon mawa Marie le ai. Lai o an mon maho marilu ma famsinonga. Ele ai se polo a inga al famasinonga I whaale au nga. Ole tilo la al famasinonga. O te famanino tan menei. Tilo la al famasinonga le fete na I lea mal tulanga lea. E le va al famasino malo ia e fea ngai ma le mata upu. Ia, e tato te va ai la al famaninonga le na. I le whaikunga la al famasinonga au mai. A vai mai ngai na il whaikunga. Le tulanga le mon maua Marie ma mea uma ia o na maua ilo le tato on sa fanga ilo la ia le faila o e papakiu mala o awa le mea le o ke o papakiu fa mai ngale la ia wa ma so le ta mol ile fa le au nga ina mon maua Marie e la ia na ia mon maua Marie le na fai mai nafi la fo ia le Colosia Catherine le na to io ia Marie me uma na la ino mal fa masinonga ia ai fa mol ku fa yo na e pita tasia la le ba ai tatu anisi o tatu watu no tulanga fa masinonga au me na le watu le la il fa masinonga o te le fa pe o te le ai tu le ese menga kupung ko su yel mal mau marino na sui uma na Colosi a Catherine na moli ma uma na sui ai ina o atu nei foi le Colosi a emergency e sui foi isi tani ina o te file re-examination a alena fo e ai fo itali na to sui so mea umalanga la wai luma al famasinonga pat vai ole maule na tato tala noa ile no sa fa ala watu na fi me sa fa matala Marie ile fa le au nga inal mol mauna Marie la ia luma al famasinonga mol mauna Marie